Shubor nakaslem jong unong san hima. Kesorkar Meghalaya hausnam arja arpuar kala shimya karai ban buno eka khardap trikam ki pulit nika border outpost jong ka Meghalaya police hakashnong mukro West Gentle Hills district nalor kiwe de ki jaka hendrai hadu menta meni kadai ka BOP hakashnong mukro kampat urlong satya hadian ke jing shimrai jong ka sorkar jila kador barshnong mukro nadu usnam arja arpuar kala shimya karai bandawa banbu eka ka BOP hamutha siang kwai kabalong hakhaput jong gashnong bat ka ilaka labang nong phalut ne block 1 knang ban punbo de ka sorkar jila ban buno e ka BOP ha ka jaka kinong shnong jong gashnong mukro kila rai ru banum yishmenta ha ka election GHADC hendrai kila wengno e ka rai hadian ka jingkular jong ki board penyat district ban buno e ka BOP mador hendrai nak benta ka jingshong shngan jong kinong shnong ka shnong mukro ka sorkar kalabu e ka temporary camp jong ki pulit Meghalaya halum palang mukro hadin ke jingja jingya siat hausnam arjar arpuar hakawai pat kalyang kat kum ke jingbutha jong ki border district jong ka West Gentle Hills ka dorbar shnong mukro kala khat penlong ye ke jing kendu lang hapdeng ki nong shnong bar ki he officer jong ka district ki bakan thop ye ka additional deputy commissioner ka kong bibla u assistant commissioner u ba GH pasa bar u additional superintendent of police u Ishan Gupta nalor kiwe de hamadan CM Slen mukro haka arpuru tarik menta ubnai yakni ke jingkendu lang le penyat du assistant wahe shnong jong dorba shnong mukro uba shanbor sumer baladon ringkat do wahe shnong uba kit lang maskut bat u secretary shnong uba precious ten bada ki spangut kinong shnong haba shimenta ha ke jingkendu lang uba precious ule tho ba dorba shnong ha ubnai kala lingkot arjar pesan kala shim me karai banum shimenta ha ke election jong GHADC namar ke jingpen slam jong sorkar jila banbu ek border outpost hamutha siangkwai kabalong hapo uput usam jong shnong mukro karkum ka notification balapan mi de GHADC hausnam shija khnai spa handu pupra barkum juru karkum ka notification balapan mi de sorkar asam hausnam shija khnai spa sanpui ka kadaw shai ba ka block 1 ka kut hakashnong kharmi da ud nami chaki board to fight kamu ongi woto kamram yong kami nong lam shnong bar kamram yong shnong le to TV chaki board to fight nadu ki district administration nadu ki police department wewa kam dai tip dai banai le wato wada poi chedu saki deputy CM le woro arngut ki umane hijui por kam chairman ing regional committee uma usar sebalang dhar hijui por le u minister in charge ng home police department nadu isar preston nadu dai chairman por chepor de persnyau hi to ni kijinge yong ke chnong andrei hadu hadin wada de persnyau ni por chepor wada gisnem menchuale hi to jinge yong ke chnong da persnyau ni por chipor mem chimkhia mem gono le respond neliang yang government da lor kita kinong rim da chimi ke tukarai ha khandai trik yang menai nongkong arjar pusan neliang gedor bar chnong da chimi ke wi garai to udam no yu chimbenta ya kadi ke MDC election kam kada ko penyu chik perthai to wa ke chnong mukro adu kate dang im go hai jing ten jing swit ane ki jing chitom jing sersa te snyok komen wong to wa ha ke tu ke chpau trik yang menai Februari da em kecing iklam da 1% le neliang yong ka district administration da 1 le dosar JH pasa chief magistrate MCS da 1 gi da persnyau gi wai wada bu gi ya ki jingkular in written da bu gi ki jingkular lengba ki jingtho da persnyau gi akmat gador bar chnong wai wada ka wi gasur heiti por neliang gador bar chnong le da kloi ko weng ya ka tu ko boycott ya ka MDC election halor ki kendon woto ka sarkar wa man wan mikmat da dosar JH pasa wan mikmat ya government hiro ko wi wan mikmat bu ki jingkular lengba ki jingtho ki wadam hini te hini por achwa ulai ki jing kelam chikmat neliang yong igador ba chnong kam wada yu ile ka wi ka jimput bena pajba lene ka notice ko penmi ka ar pundai trik yong bena Januari ka usnem arjar pusan wa penmi da ka office yong deputy commissioner yang West Gentle Hills wada ong woto wa hadin ki memorandum lene hadin ki kot kisla ki wad persnyau do he chnong secretary chnong yong dor ba chnong mukro da persnyau gi wai wada bu gi ya ka nei ke sngi ka ar pun trik yo man kam ko wi ka dorbar ha ka wa da pta i kami dong lam yang chnong le to pun tipaj ba HP kami khon yang chnong woni te da boy le se siao per siao pla pi to ong pi wi khi le ne wai le wa hijing sket iklam to iklam pra nong ilam untuk iklam kan mi khamat pajba rekam persnyau pi wa kam ko notice ki wa idebut i wa permi ko ar kon trik na liang yang ka kibor to paj liang ka office yang deputy commissioner dong gi untuk hampun tipaj ba wai wa habi kalam le khamat paj ba kana wa cibun ki jinge yang ka chnong yo snyau ile na liang paj ba le hijui por te ha ito wa ka tu ka chi
notis ko penmi ne liang deputy commissioner dong gi woto wa do bo ikan ke sengi ni o iklami hei to ko singe yong chnong kro kam jo le ki jinge hei to ka security concern he jo ipor le kiwi tuan ki jinge yong ke chnong de chwa poi chak benta ko khmat pha hei to wa ko ka ye ko de iklami hei to ka tu rai ke ye ko chwa purai ka tu rai ko da chimi ka tu sengi pau trik yang mulai Februari hei ti por weng itu boycott MDC election ko pun senyau ini kantam wada wan mikmat niliang government hi niliang administration wan mikmat i madam ko persnyau ini ikatu kan itali kijinge yang kecnong buat kerpang kaya kijinge hewi to security concern madam ejui por le kami additional SP unit to police department kerkaman kata kecnong yang i imting smith i oto ile wong kapte i kerkaman ini ong ini oto kecnong yang ini i imi ini irki yang imi ini karwa kupo yang kan yang kecnongan MG sakita ki thau ki klo yang kecnong i halik pentor yang ki MG kampaji pra kilometer nak ni ki thau em ini pra kilometer hadu wa sakita ki area citai ye wang ini woto wa kamu mi iktin lene kwa pun clear ini woto kata ki thau kita ki mutha seng kwai kita ki thau ter citai kata to ka thau to paki paka man go ke yang ki mukro base kerkam ka map yang kedor bat senang madam wo ina ka office yang ka Jantia Hills Autonomous District Council kerkam ka notification ko penmi ki DMI kot ki slah i yeuman madam mana dep kini boy dang usmit i pile kerkam ki notification ko penmi niliang ga Jantia Hills Autonomous District Council da ei ko da kadau chia ko ya upur ang yang kedor bat senang mukro jimut nado dini terterlai kut ko boundary yang senang mukro kut ko hadu mutha seng kwai yongi wo kut ko hadu mutha seng kwai ye wong ini ye rap cia cucu oto katai wat katai ke bit house yang asam ubu kai dang hap ko cepo boundary yang ke senang mukro kertam ka map ko yo kertam ki kot kisla ki yo naka ka office lene ka council ko to upaje khandau ko ciep ye kudau ini le oto ye wong ini base ke ide biang ki kot kisla madam hewi to kertam ka map ka boundary yang ke senang ko da approve da ka Jantia Hills Autonomous Council wat ye kwa kudau ini pil madam kamu ada persnyau cepi itu waka police department let nei por de submit itu pila wat kat kam kani notification ko penmi da ka sarkar Assam ko approve da u Sri Edi Pandit UIS woman hiju por kam chief secretary yang ka sarkar Assam how to snam kat kende pak san pui kat kam kani ka notification ke nomor TAD/R/31/50/148 dated 13 April 1951 wada approve do Edi Pandit uman eji por kam chief secretary yang ka sarkar Assam hiti por madam de emi kini copy i kedau ciago yaki boundary yang ke block 1 kedau ciago la rapat ile yaka map yang ke block 1 block 2 le emi copy i madam le iju por le police department emi copy i kedau ciago to wa hini de kedau ciago to upur ang yang ke block 1 ka map yang ke block 1 wada approve do chief secretary yang ka Assam hiti por nam ka kendai pak sam hui da kedau ciago to wa kut ko hadu kermi ni jingmut kata ko kermi madam ham cakmat ham paji cakmat na kata ka mutha seng kwai jingmut katam kata ka boundary ko ada approve ko ada da ka Jantia Hills Autonomous District Council i kam ko chnong ko permi ko to put ko hadu mutha seng kwai kata kermi to ham cakmat citai te ye kan ko ka jinge kam ko chnong yo yui chemi nei por wat umi ko to rai ko to boycott election to snyau per snyau pla pi ni yang pi ki umi kmat ka sarkar le utawa ketua ke last option ni madam sir ketua ke last option ni penta yang kecnong ni por da ud yami kam tam hi to taga klo ko em hitai ha salang ni por da yu pila de gidur wada usar sarche pasal da one inspection wai wada yo ile copy lingba ki kilat ki to pa lingba ki RTI da yo i jika sos da yo ile copy to ba wada ha to report le kadau chiago da kadau chiago to ba wat kata ke jing tebe anyong kata ke Assam itai jing kelem go gitu kita nyitai ke deforestation wole gitai to man go illegal activities kiyong ga West Karbi Anglong Autonomous Council hejui pole hak tu report yu ile utawa hewi to kata ke bid house yang ke Assam hitai kata to man go da kadau chia bale hak tu report base kat kan kikot dislagu ani to base kat wa hejui pole wa mikmat ga sarkar le da administrative le da onggi utawa kata to man go ke illegal construction ke jing tebe an ke yong ke Assam woto hapo uput wang yong hapo boundary yong ke dor bar chnong te base kat kam kita we wa go bi to ke jinge go khmat pa chemi to
lengba UM kata ke bid house yang asam UM hitai hakli snaro hapo purwang yang kedor bar senong man ko wachitamba man ko kamu teu uji lene man ko kamu teu ki u senrum UM hapo kemat yang i kam ginong senong yang kedor bar senong kro ikan yang ke senong kro kamu ong atne ndai pupra persen to ki wore puriang i kilengka yang i kebentor kilengka diberi kirisa yang i em kita tahu hitai hapo purwang yang ke senong mandalai cita itu ikan yang kecenong lighting light im light sersa lagi lada rep kila larkit kiu kubale cakso lagi agak bid house yang asam itai lada kit kiu sein le lada kit kiu sunsar le buman kam ki marep kat no lei lada kit i gedeng thang ding madam apa kecenong yang i 74% to dan penem kami ya gedeng thang dan penem kami gedeng thang hau chat utui kat no lei i am kami gedeng thang tam katai sta to man go klow yang kecenong wada approve daga Jatels Autonomous Council kumban si tu ipi madam ni haka kat artrik marsin yo pediang i gani kisti haka kat waitrik ni haka kat artrik yung jong badai bar ni la depan semit ya gani ka siti lengba i sar JS pasa IRO ni la depan semit gani kisti ban ai hadu si akar ka jaka ban set up ya ka BOP hangtei hamutha sengkoi ban ngila kedeuro ya kine kiput ki ang jong kata kacaka bangila depan ai pada kene ke sitiru bangila semit nang bai RO haka kat artrik ngila kedeu ruang ta ba lada ka sorkar lene lada ka kibor ki badai pej idang don kam shu ya kacaka nak liang jong kedor bas nong ngikloi ban ai shu ya kacaka tangwa hajing skep tu to hiji upur senge tangwa ngami opor upur senge ne ba udah am di kelompok regional committee wa di developmental work ulai hikmat lampu senge tangok kau boleh jadi problem ada penyu ada submit pihak tu solution tu segi ke wana sini cuma tu tabun ya tu dadap iklam lagi senang dah submit ki ke tahu ya ke set up ya ke police outpost hai ta mutha sangkwai ke dang hap pok ke senang yang ki kat kam ki map ki kat keselang ki bro dan akhirnya nak liang yang kurpa iki additional SP kalian ke police department lah yang aging che halor kete kamu ulai sekemat kete yang lada ngayu aging waro daw solve ki lada M kete tai waro daw biang lut ki lada M ke BOP lani ke outpost apa mutha sengkwai nak liang yang ngala yo kete wa daw aging sekri ki pajba wa ipenar ki M lai rep lai yang style yo ke jing singai ni tegi wan ni sini le yo jing suk to solve ke penar problem ngakerpan kalian was additional SP open chair lor teh ya jing set up ketika police outpost ni bha ngam am yo we ko ketika kam ni bha udang hap ko po ke senong ke mukro apa ke berat senong yang ke mukro muta sen ko ke mana ong fi senong kat kam ikut Islam submit pi ngadio eksamen no kau yo no pok district council la wa chna kita come up le daga survey of India kat kam tu notification wa declaration yi schedule yang area ki wahap sini wa cita te woro da ami isaga site dong pi yo pen ami kita song suk song san yang ni nong kamu dia gini for dap la nak yang asam la cooperate ki nah ini la cooperate ki dia krek kamlang teman ke election la man sukses tengok kejuk hi kini le emjing kermen no wo urlong kata kamu kuat pi kicnong ni ba sisian ban mengo kat kam jing siu thu nga le em kata outpost ni tai daw e ga service ka jing da jing song suk song sngan igi bru gi walai rep lai yang sekalian ga wo em chupok dispute area wo chekani ga thai ka ju ko te ngai de siau thu wi kat te kejing ke kam nak yang government de lai ke cekmat beto em tang ni election mari dep ni mesti bi objektif daw kubor pi no man le timbang he chnong le em kam yo chong meng si sien la daw chong ni sien ma ama kermen no lai ke cekmat ai rap kam sman ile nak yang ngale yo kular review le sman ma Regarding the creation of border outpost, we invite the suggestions from the Darbar Shnong, the Vahe Shnong,
to submit the papers to our office, and we'll take it up with the higher authorities for further action. Kata ke security la ni ka jingsam jong ki nong jong ka snong bukro ya kan ni ngatrai I sa ESP ru ila batai mentan ba invite ya baro khaji ki jingdon kam la ni ki jingsngo ya kita ki jingsam jong ki snong maka ni ka liang kham tam ya ki brio bat khanam tam bandubyo bandra ya ki ni ki jingdawa namar kala don ru ka ba jingdawa jong baki kwa ya ka outpost ya kini baro khaji nakaliang jong tang hapot district nimla ban chim ya kani karai nrei ya gitu ki kot isla hamtam ya gitu ki bakila ay nakasnong ba ngakermen pin ay yang ay ka baki ya isketri pin ay yang ay ka to baki kin ta en pin ay yang sibet sa sibet to inda ay yang ada kani ka kot ka bai I pin I ban lai kran hang ni mentan kenang bang ngirung inyo ban ra ya kani syaka sarkar bad ban pediru ya kini kijingdawa nakaliang jong kasnong ngatrai ke jingdon kam ke baningkong ke dei ke jing terwan nakaliang jong kasnong ya kata ka joka ya kataru ngatrai ke bahaba nakasnong ladangi ki ay ni ya kata ka jing hot mo baki kloy berterwa ya kan ni ke jaka kenang bangin yo ban ya chakmat nama klem joka jing ya sutu ka jing hot nakaliang jong kasnong ru ngingin numla bagi yo ban penya ya kan ni chakmat ya kini ki kam ki jambar khwat nga ai ku blei kham tam ya ka darbar snong jong ka snong darbar jong kanika mukro pelun hibro kawai namar menha kani ya kani hapor balong election kalaya kloy ban chimbenta bad ban ya snow ban ni ban ya tre ringkat ban ngihi ban yo baya kanika JHADC election bakan ya bet kan ya renti bad kumbakran ba pasa badairu I dongpek jong kanika area kumbangi hot mo returning officer jong kanika area ila ong bakibun kinong wan chong snong tiba wan man khat gini kebun kani ka pni ya ka jing scam ya ka jingmut jing perkhat bat ka jing scam jong ka snong mukro hi banjit ya utaw nong mikmat ubabiang tinga ai kublei ya kinong nong yalam snong barok phat bakilay shimbenta bat bakilay ngej ya jing ya kren bat jing ya pin snow thu nang bangin yo ya bet bakanum don kanu ka jing thut hapreng ndei tang hapo election ndei hapo snong hapo thau hakalon or the situation ki brokwe tinga ai kublei ya kim dei tang ya kirang ba ndei ya kini ki man bei man pa barok hot ki bedon hangni ba kinya bangi kermen bakani ka jing ya trailang rengkat kan wan ra ru ya ka jing job namar baklem de ya trailang bat nakaliang jong ka sarkar bat nakaliang jong ki nong ki paj bahi kamju kanika kakam kanum urlong nreida ka jing ya suthu bat ka jing ya trai rengkat ki kermen bakini ki jing dawa jong pi ngin la ban pintuan snow shapo ki snong shapo ki sarkar bat chekini ginong ya lam kamat bat bakan ya bet ya denti kumju krang bakan laj bakan yo ka jing suk jing san haka snong haka thau yo ka jing suk jing san haki brio barok khot kapinyo yo banya tre yakta markum baki ong kedon ki jaka jong pi bay red yang kadai sha kham sha jangai ti kani kadai ka jing dawa banduk yo e kata ka jing suk jing san banduk yo banya rap yang da ka basuk ka basan bak ka pale ka jing mo jing khat kani kadai ka jing thu na kaliang jong sarkar ru ban kadai ka jing thu na kaliang jong snong jong ka thau jong pi hi bro